Football Titi part jaruk somthumna ngai thavele don ta ila kumsang ni palia UEFA Champions League ka FC Porto an champion tum kha kan la hrehlom ome khatilaya an manager kha anua manager ro pui tak ni zuita Jose Mourinho ngei mai hi ania Chelsea ina an lak lu chan berpo Porto a achet ro pui emwang ani khami kumsang ni palia UEFA Champions League ka FC Porto an champion tuma an captain kha George Costa ania ani hi kumsomnga pathum mi ni in aboral ti tarlan ani tathunga FC Porto tan chuan chana lian tak atling don ani aboral chan hi lunglam thalona wang ni in tarlan ania Porto club training na hun ma a huna manglai achiang lo thuta aboral zuita ni in soi ani hi Porto a hian director of football mo phurna chelmek tu ania amun ruak hi azaw don hle ani hian ain khelain Porto tan match zathum somni panga khelin goal somni akhunga assist tumnga aneitela center back a khel thin ani awanglai hun tha zongjong Porto tana hlan tu ania club dang pathum tan khelbok ma sela chung club dang pathum tan chuan match somthum a khel tling lo veka Midfielder tan pheikha chuan match khat chau a khelani FC Porto tan chuan chana lian tak atlinga an club legend ro pui ani pialama tuna an club in rel bol mek na a how to log zinga mi ani kher bok nen Porto tan chuan Costa mun ruak hi azaw don le Mourinho point George Costa hi afak big thin zinga mi ania captain dik tak ati thin zinga mi ani team tana captain amben hreng satlia lo leadership quality dik tak nei team coach tetel lo po a thataka team ho khom thei khopa tha a angai ania ti hian asoi to ni kha chungkha chu George Costa hian locker room a kalutur khongai takin puana minute ni lek min lo ngak ro tin min nge na ti chuan locker room a aluta kongka akhara katan na thatakin athokani ti chuan kongka aron hong le a min kai hrai ro le tin min hril khami tum khan locker room a kati tur ang zong zong ativek atiani Costa hian ain khelai khan captain ani na zona atim meite a ho khom thachin leya Mourinho point captain angai sanjinga mi ani try to dik tak in nei chuan in team in pen khatin malam in pan lok to sa ti na ani atia entir na asoi zinga Costa hi atelani ram sang football kai noya chanchin makpui pui nei hi anom ve noka chungzinga chuan Lithuania po hi antel ve ome Lithuanian League a Zalgiris team hi Vladimir Seburina kai soina hnuaya anche thalo hleya match an khelna hnung panga a tum khat chawan chaka Liga relegation playoff zone spot ni chawin an tlan san an din mun a that lo ema wangin an fans ten an ngai thiam thei to ngang lova anin khel tumin in khelain an fans ten khelmuala suitcase an vomlut mia an team coach bang turin an dua abung ruwa akhung khom na turin fans lamin suitcase vomlu sakin arang theyang bera chuak ngal nal tura anduna anlan tirna ani Paulo Guerrero hi then kha chuan kan hremai thei atamjok ero in kan hriat arin omlo Peru player ni in tuna hian kumsomli pakhat mi ania transfer market in atarlan dan phei chuan Peru tan match za somni pakwalai a khel mana Peru tana inlan tamber te jinga mi ani Anram Club Academia Ainzir Nuwa German Club ro pui Bayern Munich Academia zoma Bayern tan sangni palia tanga sangni paruk chungin senior team a atelani ti chuan German Club Hamburg azom le a chumin hu chuan South America a Akira Brazil Club Corinthians azom he transfer atang hian ahmalam hun ruang manna a hlo cham ta thunga chumi chungchang chu ti hian soin kumsang ni som pani khan Brazil Club Corinthians in dollar maktadoi sari chuangin min leya khati lai khan karwa manna chu South America a kakiranga ma se rei ka cham lawang Club World Cup in elna no moi ka choyanga ti chuan Europa kakirang katia ma se Corinthians khan min hral phal talawa European club atangin min be sei tu om thin ma sela Corinthians khan an beng khon du lawa andor du tatlo min be sei tu hnung ber kha Tottenham an nia anni khan lona min hoa angeta in lei theina tura thu thlun tel andu boka khami chungchang te kha kan club ho tu zinga mi Edu Gaspar Arsenal Sporting Director thin kha ka soipuina sa hle akhongai na kadil hiala ma se Edu khan kan fans te hian min that se idu emni ti in min chang
ani khan min hnem zuin Paulo lungai su South America a player lo tambera ka siamang che min tia ma se edu khan athu soi kha atakram achantir du le si lova keipo in contract ka ziak thar du tabik lavani ati Paulo Guerrero hian South America a kirle zoka European football a le watatuma ma se a club zom afu tok lavani athil tum ati theilo pha thurin tlak lo takin an hnem zui bok Paulo hian Europa kirlen a rem chang anei lo tluan ta thaka South America a career kal zel kha a mang tluan ta thak ani football moina kan soi thin kara hian thil rong tak a thleng ve thina Paulo Guerrero thil ton bo hi atuar tu tan chuan a rong le ome a career kal zel point atuara atan chuan dam chunga hriat reng to tur hriat chhuwa fo nuam si lo a chang nge yang Spanish club ro pui Barcelona hian La Liga in sumle paya dan anzam chungchanga har satna antok chunzom zela chuwang chuan player zialu registration chungchanga har satna antok bang lova tuna po chu tho chu an boina ania chinfel mai a har sada wangin an mani club chunga phakar chua kong sa kuak antum atwar tu atan German goalkeeper Ter Stegen man an latum zui Barcelona hian Ter Stegen a post surgery medical report La Liga medical commission hena theluan dua chumia chuan Ter Stegen hi hunre takin hliam anga zia lana alo bera thali tal achol angai tur thu report andu chutianga an report ani chuan Barca hian Ter Stegen lo anpek atlem bera 80% tal chu pelo angin La Liga financial fair play danin apom sakdon ani chutiang ani nga chuan Barca hian Ter Stegen lo 80% lai pelo ang an nianga sumle paya anin sen na tam tak an hum theidon ti na ani chu chuan hrin chhuwa thatak anei theita ka chu player thar anzia lu pha theidon player thar registration ti sak theina tur ani na lai tak hi Barca in an mamo ani ma se hetiang athlen theina tura Ter Stegen a post surgery medical report submit ngaya hian ama Ter Stegen a signature jelan ngei angai thunga chuta chuan Barcelona hi an boi ta chia Ter Stegen hian ming assign du tlat lavani Barcelona president John Laporta le sporting director Deco ten min tumin thlema sela Ter Stegen hian ming aziak du tatlat lova Barca club how tu te an lung oi lo hle chuwangin Barca hian disciplinary case siamin Ter Stegen hian athutlung na awangin Barca a teammate le Barcelona club hi atina ani antia Ter Stegen andem tadai La Liga dana clubin player an laklu an register theina kong pakhat chu player an nei sa zinga mi loa sum an sen tlem duain ania chutianga player lo ti hniam duai tur chuan chu player chuan medical report thali tal achol ngei angai tur thu chuan na ama playerina ming azian han thlap club lamina an hriat pui ni bok document aom angai ani hedan hi Barca hian Ter Stegen kaltlangin man tangkai an tuma ma se Ter Stegen hian thlathum chungin kalokir le mandone ative tlata chuwangin Barca hi an hlotling talawa an player thar John Garcia le Marcus Rashford te hi an la register theilo pha ani Barca le Ter Stegen te kar hi athalo zel ani chuan kumsang ni somni pariat thlengdai contract nei Ter Stegen hi Barca hian ain hliam lain an hral ngot thei bok si lova transfer kongka honlai hian adam mandon lo ti po achianga chuwangin contract an nei mek ti top tura anin rem ani lo chuan Ter Stegen mangtangkaya player thar register dan Barca tan aom talavani Mason Greenwood hian kumsang ni somni September thla khan England senior team tana a match ma sabera khela ma se COVID-19 awang le khelmol pon lam boruak thalo ane zui awangin England tan po Ireland zui talova khelmol pon lam boruak thalo awanga football a khel theilo reng nuwa in khele theya omin a ming po a cher zui le ta a ramtan ero tun thleng hian ala in lan le lavani hetiang kara hian Jamaica in an ramtan khel tura duin ma an la zuya ti felngai angte anti fel tavek bok Jamaica hian international match an khel le huna Mason Greenwood hi ain lan thei to dona Jamaica hian kumsa khazakwa somkwa pariata FIFA World Cup an khel nuwa anram chanchina avoi ni nan FIFA World Cup hi khel le ngei tumin Greenwood hawin malam an pandon ta ani Greenwood hi Jamaican thisen kaya niya chuwang chon Jamaica po hian anin ti nei tu le voi tam tak anram tan khel turin an som to thin ani
Manchester City chun an player pahnih defender poimo Ruben Dias le midfielder thang duang kumsom ni mi Nico O'Reilly te chu contract an zia thar pui dona athu phungin anin rem to ti BBC in atar langani Dias in kumsani somni pasari thleng dai contract Manchester City a hian anei meka O'Reilly hian kumsani somni pariat jun thla thleng dai contract anei mek boka Ruben Dias le O'Reilly te hi City hian thlun nge an dua contract thar si muin inrem na laman hoya kumsomni pariat mi Dias le kumsomni mi O'Reilly te hian contract thar an ziak ngei don ti achiang ta ani transfer lam hoita ila France club Lyon in Liverpool atangin Tyler Morton an la lut ta a kumsomni pahnih mi hi Paul Magdalene sompanga sengin an lei kumnga dai contract an zia pui Morton hian kumsari mi chau ani lai Liverpool Academy zoma red cha hian injir chuakin kumsani somni pakhat khan senior team tan a debut match a khelani mase senior team a hmun poimo changphak lovin lonin a chuak thina Liverpool senior team tan hian match som pali chau a khel man season tharatang chuan English defensive midfielder hian French club Lyon kor a hadon ani Aston Villa chuan Evan Guesan Euro Magdalene somthum panga sengin an leidon ta a atira Euro Magdalene somthum in pein add-on skaltlanga Euro Magdalene nga in pele turin Guesan khelna nis nen anin rem ani Guesan hi kumsangni pakhat July ni khata piang ania tunai hian kumsomni palimi chawlani in anau pang hle Ivory Coast center forward ni in France club sang-sanga ainzir nuin senior level football ni sa khel tana Lonin Switzerland club tan te po khel vele bok ma sela sangni somni pakha somni panhi season atangin ni stan a khel tam tana ma se sangni somni panhi somni pathum season a Lonin FC Nantes tan a khel vele hemi nu hi chuan ni sa player in role zinga atelta ani tun thleng hian ni stan hian match za pakwa khel to in gol somni pakhat akhung towa assist sompanga anei telbok ani hi apalian leya fit rukle inches ni laya sang ani awangin center forward ball kanga po thatok tak turania Aston Villa kor hain season thara English Premier League kan mudon ani AC Milan point hunre tak andor to Ardon Jasari andor felta a Euro Magdalene somthum pakwain an la lut don ani Ardon Jasari hian AC Milan a lut turin medical test anayanga thataka apaltlang ani chuan kumnga dai contract azia kang Ardon Jasari hi kumsomni pathumi niin Switzerland defensive midfielder ania Swiss club FC Luzern tan senior level bulatan nuin sangni somni pali somni panga season chandon khan Belgium club tha club Brugge zoma match somnga pani club Brugge tan hian khelin a season khanna hian rin rol zinga atel ngal ani ma ason chak ema wangin AC Milan in laklu ngei tumin an zui ngar ngara an hlotling ta a club Brugge nen transfer fee anin rem vek towa ziakin contract anda nai ta hle transfer thuleng lam kan soima in topic danga chuangkai le talokila Benjamin Sesko Newcastle le Manchester United ten anin chu mek hi eng ang levela da tur nge a chana kan pek ain ang vek lo mai theye ma se kan chan thiam theinan heti zong hian soizau talokila Sesko hi kumsangni pathuma piang ni in tuna hian kumsomni pani mi ania kum ina kumsomni pani apum ve chawani Anram Slovenia a Academia ainzir nuin Austrian club tha RB Salzburg kumsani sompakwa khana zoma heminu hian Austrian club FC Lifaringa lon te point a khelani tichuan Salzburg ka insong hetin an player poimo ani chawa kumsani somni pathum khan a theina sang tak muin German club RB Leipzig in an la luta ani tun thleng hian RB Leipzig player ni in huna mangta zel ani hian a careera Austrian club tha RB Salzburg tan a khellai khan match somkwa pasaria tangin gol somni pakwa akhunga assist som pakhat anei mana tuna a khelna RB Leipzig hi European top 5 league ka club azom masak ber ni in tun thleng hian match somriat pasari khel to in gol somthum pakwa akhunga assist pariat nei telin match somriat pasari atangin goal contribution somli pasari anei ani German top flight league German Bundesliga hian match somruk pali khel to in gol somni pasari akhunga assist pasari anei tela match somruk pali atangin goal contribution somthum pali anei Champions League ka match somni pali khel to in goal ruk chau ala khunga assist anei lo thung Benjamin Sesko thanna nia an soi thin chu tharumanga a achak leya a speed a thatok hlebok
a finishing a tha thokhat viawa chuti rual chuan a finishing point ma a son chak viawa a ke pahni a man thiam em awangin laklo po anei me ulo ti te defender te hnunga omsiin a dok jok ani fowa chutiang tura che lak chu a thiam hle a taima a work rate a tha a first touch a tha le bok ti te hi an fakna langsar zualte ania a that tok lo na nia an soi thin langsar zual chu ball control konga khingpuiten pressure an pek natin ball control lama a chak lo na alang thina atal boy tam passing anei thatok lova a ball pass a accurate tok lo na sa penalty area a chet ala konga base phak lo chang anei tam mama thin ti te offside trap beat konga a hlo cham na sa a alo offside le vung thin ti te ton hriat ala nei tam tok lo alang thina chu chon kong tam taka ala puitlin tok lo na atilang thin gol khung tuma gol shot anei atanga chutin gola achantir conversion rate asang tok lova hengte hi zirmi tena an soidan tlang lon ani Benjamin Sesko hi kan hmu dan ain ang vek lo mai theye English Premier League a lo lut sela ani na tak hmu chian le zual achak om hle Manchester United nge Newcastle khoi jok tak zomang mo transfer thule ngai thak chun zom ta ila heta hian BBC na atar lana athletic in tar langin Manchester United le Newcastle te chuan Chelsea atangin Nicholas Jackson kumsam ni palimi laklu andua Marcel Jackson hi an first choice ani lo ve United le Newcastle te hian Benjamin Sesko first choice anein laklu ngai an tuma sumpo an the chuak tam hlea Marcel Sesko hi an changlawani chuan Jackson a hian insorbing an tum ani chuwangin Benjamin Sesko changlaw jok hian Chelsea forward Jackson hi laklu tumin an zui don ni in alangta ani hetiang kara hian Sky Sports in atar London chuan Benjamin Sesko hian Newcastle ain Manchester United zom hi adu deuh jok ni in atar langa Sesko rilrua hian Newcastle ain United hi atlalian jok hret ni in alangani Manchester United hian Sesko an changlawani chuan Nicholas Jackson ba ka Aston Villa forward Oli Watkins kumsom ni pakomi hi laklu tumin andor chun zom don Athletic in tar langin RB Leipzig German club chuan Liverpool atangin kumsom ni pani mi English midfielder Harvey Elliott laklu antuma Liverpool po andor to ani Liverpool hian palmak te somli ba ka buyback option da telandua ani lo chuan palmak te somnga emo aya tam emo an phut thunga RB Leipzig hian hetiang in remna hi Liverpool an nei pui du don MT ala chiang lawani Melin tar langin Manchester United defender kumsam thum pani mi Harry Maguire hi English Premier League club dangle Italian club then khaten laklu tumin an beiseya Manchester United po andora Marseille United hian Harry Maguire hi hral lovin dilna andon te anlo nol vek ani Italian chanchin buten tar langin Juventus chuan English centre back kumsom ni parukmi Bournemouth defender Lloyd Kelly an hral Arsenal atangin Polish defender Jakub Kior laklu antum thung Talksport in tar langin Sunderland chuan Everton striker thin free agent ni mek kumsom ni parian mi Dominic Calvert-Lewin laklu antuma ma an la chun zom zel Melin tar langin West Ham chuan Aston Villa atangin Jacob Ramsey kumsom ni palimi laklu antuma English midfielder hi West Ham hian laklu ngai antum ru hlea beidong du lovin thei top chuin an zui ta zel ani TBR football in tar langin Argentine forward Alejandro Garnacho hian tun thachungin United hi chua sandona tuna hian Chelsea Aston Villa le Tottenham ten kumsom ni pakhan mi hi an beisei meka azom tur club ero ala chiang lawani Times in tar langin Liverpool chuan center back laklu andua chumi atan chun Italian club Parma tana khelme kumsom pariat mi Italian defender thang duang tak Giovanni Leoni hi an beisei mek Fabrizio Romano antar langin Newcastle chuan AC Milan atangin kumsom ni pathum mi German defender Malik Theo laklu antuma Newcastle hian ruah manna po an siam to ani Football Italia intar langin Nottingham Forest chuan Juventus atangin Brazil midfielder Douglas Luiz laklu antuma kumsom ni pasarimi English Premier League experience te po lo nei to hi Nottingham Forest hian laklu ngei tumin tran an kho na sa hle Florian Plettenberg intar langin RB Salzburg Danish midfielder kumsom ni palimi Matt Benstrap chu Nottingham Forest in laklu antum Melin tar langin Manchester United left back thin kumsom ni palimi Brendan Williams hi Championship club engemaw zatin laklu antuma anzinga Hull City po antelani
ani hian club von lai nei lovin thlasawm pahnih te me huna mang towa heti chung hian du tu ala nei tam hle give me sport in tar langin Tottenham chuan antlar hmalam ti chakna turin AC Milan atangin Portuguese forward kumsom ni paruk mi Rafael Leo laglu ngei antuma kumsom ni palimi Real Madrid tana khel Brazilian Rodrigo po laglu antum Mase Rodrigo hi report hen khata chuan chua atum lova Real Madrid a hian chawna machon athlang jok ani Italian journalist Rin Clark Fabrizio Romano anatarlan danin Saudi Pro League club Al Hilal chuan Liverpool atangin Darwin Núñez laglu ngei antuma an lalu hnai ni point atar langa inremna kong zoin ma an son zel ni in alangani Darwin Núñez chungchanga hian Al Hilal le Liverpool te an indor mek boka Liverpool hian aman phutoka an ngai Al Hilal hian an the chuak phalani chuan an laglu thei ngei arin oma Al Hilal po hian Darwin Núñez hi inremna nei pui thei ngei anin beisei ani zanina hian preseason friendly match entura omdona darsom le chan ve hian Emirates Stadium Londona Arsenal in Spanish club Villarreal an mi khualdona zanlai darsom pahnia Aston Villa le Roma te in machonin Real Betis le Como anin machon don boka zanina hian preseason friendly match pathum entur aomdon ani tun tum kan topic kharna chon mizautena khothlang lam football kan enna satber ti thei English Premier League a all time record te hi soilangta ila English Premier League a hian match khel tamber hi Gareth Barry ni in match zaruk somnga pathum a khel towa match khel tamber tu hi James Milner Brighton player hi ni in match zaruk samthum pariat a khel towa James Milner hian Gareth Barry record hi khum thei turin remchang anei thata hle English Premier League a match khel tam zual pathum na chu Ryan Giggs Manchester United legend hi ni in match zaruk samthum pahni a khelani khel tam palina hi Frank Lampard ni in match zaruk pali a khela David Jameson match zanga somsari pahni khelin Gary Speed an match zanga somthum panga Mark Schwarzer goalkeeper thin khan match zanga som pali Rio Ferdinand hian match zanga pali Steven Gerrard point match zanga pali veka khela Liverpool forward thin Heskey khan match zali som kwa pasari a khel man boka anni ho hi top 10 huanga omte anni gol khung tam somte Alan Shearer hian gol khung tam berin gol zanhi somruk akhunga adotu hi Hurricane ni in gol zanhi som pathumna Wayne Rooney gol zanhi pariat palina Andrew Cole gol za somriat pasari pangana Mohamed Salah gol za somriat paruk Salah hian in khel ala chaw san lova ala in khel mek sia chu wangin achunga omte engemaw chen hi chu ale pel thei tura ngai ani parukna Sergio Aguero ni in gol za somriat palia khunga pasarina Lampard ani hian midfielder ni chungin gol za somsari pasaria khunga English Premier League a gol khung tam zual pasarina ani phaka pui takani pariatna Arsenal legend Thierry Henry gol za somsari panga pakwana Liverpool legend Robbie Fowler gol za somruk pathum somna Jermaine Defoe gol za somnga paruk khung tu te anni assist nei tamber hi Ryan Giggs ni in za somruk pahnia neya Kevin De Bruyne an dotin za som pakwa neya Cesc Fabregas khan dot lein za som pakhata neya Wayne Rooney an za pathum neya dotin pangana Frank Lampard ania assist za pahni te meu anayani Frank Lampard hi aturu hleya English Premier League a hian midfielder ni chungsi in gol khung tam pasarina ani baka assist nei tam pangana ani phaka gol le assist hi zachuang ve anayani assist nei tam parukna hi Dennis Bergkamp ni in somkwa palia neya pasarina David Silva ni in somkwa pathuma neya pariatna Steven Gerrard ni in somkwa pahnia neya pakwana James Milner ni in somriat pakwa neya somna Mohamed Salah ni in assist somriat pasari anei to ani James Milner le Mohamed Salah te hian English Premier League an khalchun zom dona chuwangin assist an nei hi an puntir ngei po beisei le ta photila engdin mulange an dinang ti ero hriat thiam a har hle clean sheet lam soi kai ta ila clean sheet a hi chuan goalkeeper te outfield player te po a huam veka English Premier League a clean sheet nei tamper chu Peter Cech ni in za somruk pakhat aneya Manchester United goalkeeper thin David De Gea khan dotin za somli pasari clean sheet aneya pathumna Kyle Walker ni in ani hi chu outfield player ania goalkeeper ani lova Manchester City defender thin tuna Burnley tana khel tur hi ania ani hian clean sheet za somthum anei to ani John Terry po khan clean sheet za somthum anei tling mana Hugo Lloris Tottenham goalkeeper thin kha za somni pasari nein
Manchester City goalkeeper Thin Joy Hart khan za som ni pasari ve kaneya tuna Manchester City goalkeeper Ederson hian za som ni pani aneyani Gareth Barry English Premier League match khel tamber hian a khelna team clean sheet tum za som pariat anei pui towa Virgil van Dijk hi pakwana omin clean sheet za som paruk anei tling towa Pepe Reina po clean sheet za som paruk nei tling china a omani ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile photro se